ورزی زویستان لکردستان سوری دست پید که و هیوی جودکاراتین گریدان بسرکتنا چاندناوان. تدی گلک باران سقا بسر ورزن جودکارا دا پر باش بو لجالیک دیو دابین کرنا سماد و درمان دبو پرزگریکک مزن و ایش و آزار دکتن شونا دابین کرنا طوفی چاندنیه. وضعي فلاحة ديش ورشا سوري دا ودس بيكاش ورش وحتانها قلكي زحمة كيشي دكشينن بالنسبة سمادي وانا سماد قلكي قرانا وبهايا بيجن طونا وينا هايا حتى ضصد وهشتي هزاري بالنسبة وينا وبالنسبة وضعي فلاحة ونها فا روجين هذا دس وانا كبينا سماد وبالنسبة درمان وبالنسبة درمان جي قلكي بهايا نهاد في ظرفين هذا وبالنسبة فلاحة ومشكا يعني في ظرفين هام تيدا قلكي مشك تعداري تجهنا عردي وزراعتها فلاح. آجوکارکی سدم اشکار خستنه دکر ستوی سوتمنیه دا و داخویانی کر نجان گرتنا سوتمنیه برنگ کی رجایی دبو سدم سرکاش کار خستنه دکتور و مکنیسیان وان را. والله أعطال تشيد بن جبر مازوت متوفرة بس قطعة خراد بن هنجي أسيت والناس عفيت هذا بيجا تراكتور خراد بن حمو بشكل عام سيارة خراد بن بيجا خيو أم درشين وعالم فقيرة عالم يعني أم جوار درشين جي درمان بهايا وبخدي حموتش بهايا بس شيء عالم فقيرة أم جوار درشين. اندزیاری چاندنیه دیار کرد زحمتی تابین کرنا درمان و سمادا چاندنیا ورز سالانو جوت کارارا. آستانگی ای سال کل پیشه جوت کارا سمادا شتوی فایده نبی سمادا ترابی فایده نبی و سمادا دیجیا بهاری جی فایده نبی. ای سال ماشاءالله هنگی مشکی سال زحفن و نرخ درمان گل کی بهایا. یعنی درمان